Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaongai no le talo voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana u tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausia ino whale, mauta malao i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manao le, o na omi lea. O na whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo i aile nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nu. Whiriwhiri lea o whai o le talo whakauta i te whia whatawina, mai le tōru se furu whetu se furu se lau tala, e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. O na whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa, i meli po se numero le telefoni, e maiso le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na i lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit lea o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lo ainga i Samoa, e alai se te autostusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta.
She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
fia lava nge fiafi. Whawhelo e akul pa ia malu kako ako I kako pokala masangi mar kako kai masangi o Tautai A'e. Ia whakaro whakuai I ka māma ki ngā mākua o kako ako kupu mai o whea lava o mau mai e kako pokala mar whasalaunga o ngei fiafi. O ke whakaro whaku mo o lo whaku. I ko ka poinga ia me se fo I ko whakasi mai. Kako ke whakasi kai mi o ngei pokala mo ngei fiafi. Skaimi ia whakasi mai ia vui, le whionga fo ia vui. Wa masaungi ma ke kai koru aku fo nge fiafi, ma se fo whakasi mai o le whionga fo ia nae, ia skaimi fo ia, I le kere fo ngai isu ma me fo la kalongo inga nge fiafi. Wala nga asiaka. Sa whapesa nge, ala ke wak nge le saura skofi, nongo winga la. O la kako vea umange mai aso kauke, e mai wakuai. Se yo ngā wangoa ia ko whawha mai marai ia ma kako whakasi kako pokrau pe kako masangi ai. Ai whakaro whaku, roba aku whakasi mai le whionga ia vui, whio whoitia, ia ma rosa e whumo ma langi ma. Manatu a hoi o nā whawhelo e alo I atu I lau sunga le ia taua. Ia wale pa ia o to fa ia fa pe po ia le to lua to la to lua ia to si va tele po ia te lua fu ki ma o pa au te dane o le fal manon o pa ia mau ma malu ta wa ve ia o lo va pe vona e ti wai ia wale tunu ia e fa pe fo ile ia le fionga le ngaftasi ia le fionga fo ile fa lo longa ia nai ia ia whapeua mafuta mai, ia le tau se tala I o ngale ngā whatasi wai, tau si ae o po ia ma talo, ia me se fo I o le. Pa ia o le whale alili, ia ma le manu Samoa. Ia ai me se fo I o le fionga ia nae, whalolonga ia wale, ai nga Tautuana ma la rātou tama, aloi whāma le tūlau sālonga, ngā tole babau, ia. Ai whape upu ia te oe pale la tai, o pa ia sawo o ia, ma pa ia tausi ia o laulua se elua ai lo tātou ofisa. Patalo whātua nei vāenga o le fiafi I le pa ia maununga o tātou tunu, manatu le ua umona e whapai lo tātou tunu, e manatu ia, patalo whātua ia Samoa ua poto. E fo yo tamavtina matua o loa peo na tu ile muri panga ula muri la fiti mpole fala. Tapo ia fai vola usunga le ia taua e whapea fo yo le Tautai A'e. Fai vola Blue TV, Blue Wave TV. Ia awa, ia lalato fo I whafonga ma le tapo inga. Ia le ngata ilea, ia, o le au fue sina e whapea fo I le au fue tau le atunu. Ia lato toto o tau ave. Ia awa le tau singa o le tato tunu e alai. I upu o le tunu. Ia ema pe foi ia fatalo fatuai I le pa ia maununga o le tātou tunu e fia whafonga I lau sunga le ia taua. O a mea lama lau sunga ma fonga tau moli o le Tautai A'e. E ui ona o lae ta whao mai ia le tai o le Tautai A'e. Ma le au malanga ua. Ioi. Mai maula pena whape a whe mai I nei, ia se I usu mua Samoa. Ia o na watu ina le I Aotearoa, ia whaile usu a Aotearoa, ui lea, ia, alo whatu fo I le whai ngā malanga le usu ia Asiata I le vai malai, ia whapea fo ia le tausala, ia ma le fionga fo ia whaofonuu, ia ma la rātou fo I au malanga. O lo wham whawhelo e tu fo I pa ia maununga o tātou ainga fast. Leo lo fasa vali ia por kala mal baenga lea ya le gato fo ile ia o paanga ma wo mai masan lo to ona nei mai tatu tunu I Samoa to le 40 no fotolu bui sing from masina mo lo fam fa fe e toi ia ile ga ma lalo Ma lo fa kai voi ia o sea fifianga sili lava le ave foi oe kai ko lo ingal po kala mangei I le kele o kai mania fa kai I lo sao ia era foi incapaz. Ia pere o eolo ia I foi que lo foi o mau ia me se foi o mangako ma finga ngalo
e mafai on kako faʻasoa ia ua foʻi faafofoga le kugu i mea lava gei kaupolokiki ia le gaka i lea o mea loo kupu mai Samoa o vai aku vui agegei po o le ase o sausilasila ua le ofogi o le ka vai aku ua makalia foʻi kaimiga kofi ai le fioga foʻi ia vui Clarence Nelson foʻi le vea ma foganga ma komesiga o sulufaʻiga e leʻi ia vagoa ua malaga kofi malaga ese ale ke vai ako ngei lea sa failaga faakaukoga o se mea magaia foʻi lea ke vai aku sa ke le failaga saugoaga i foga i meagi o kaufaaleaga ma Facebook me faapega e mageaga faukuaga o le asa o ke le lope gai auai pe gai silasila i ai ae o se vaega kaua ua mafai ai o kako koe foʻi e vaai le makagaluega e kasi ge makagaluega vui e se le kaua ae se ao ka faalogoa ko faaoga kakau vui Malo fatai le ataua ia o le aso foʻi na fatoa o i loa ai o nei le a foʻi le faatautoga o le fioga i le agavotaua ia vui Clarence Nelson ia ona o le tulaga pe ona e taʻua ia o te teletonu ua i la ia ua tatau mo no mea langa ua faisi leva foʻi e le o no foia le nofoa o le foʻi au nanga sili o le tāua le tātou tunu o tātou o tunu o palangi masalo te pe ai titi ia mene o ombudsman e masalo po le lima ongo fiku iwa isi atunu o nai fua pe i folinga e se a ia vaenga ma o lātou ia ai o tātou i Samoa ia e tasi lava ia pe la ona ia o le nganga lava ia e leo tuetau whaamtalei na fo ia le a fo i le angava ia o le tamali i o le tunu vai ane le ia sa tuala ia e teina ne fo i o lātou maupu ia ma alo va suanga mai pe fo i suama a kainange o le a fo i o le tausinga ia il matuaftala ia malai ulu ma salmulianga ia pe o pa ia o le tau ave le fionga ia vui Clarence ia po le fionga fo i le anga votaua ia o se tūlanga le lei o se tamali i waloa fo i ona ia tau aveina le tūlanga mawalunga o teitainga ma tūlanga o whaamsinonga ia e se la fo i langona manatu e lo foi vai ngai e se ai le taofi o le tunu ia e se foi se fina ngalo o le afo o le fionga i le anga botaua lato ia ai o te tonu le sile o le taua ia o se tangata ua telele anga ba o ia te ia e mfai ona ia a fatino ina ia mafale le ia nisi o vai nga ma le foi la o tu lai mai ia ele fala velveina sana faiunga o sana fautuanga vai to tasi lava ia mai o lo ia te fo ile malo si anga e fatino ai vai nga umai pe ona ia ila de tu alalo ma fautuanga ia me se fo ni na faiunga tu ina mai le nga falo ia mole to fo ile nei taimi ia famnuanga ile fionga le nga votau ile fionga ia vui Clarence ia ono lon tu lai mai e wilo fo ina ua fa peona malo lo mai faiva ole famasino ia ele fai lava ona tu uaile te leo no sao i tūlanga e le ngatai sa ave fo i ma seisi te mua i tūlanga o le aia tau i na be ai oia ma se tasi o tono o le komisi lea ia le la ua ngai mai ia ma ne fo le fautuanga pe ona e sao no i le nganga fa lo ia te tonu fo i la fa pe ona lango le tatu tunu mai monim fa mauni lo sao no o le tele o taimi e te pei foi ele o mafai ona pei ngalo i tangata ia le ofisa le e ia le faulunga le mafai ona to o manga ia le tunu o ni vaenga e la tu te silfia ia e ao ona molia o la tu langona wa o le ofisa le ke sa wa ia il komsinga Ioi, o sulfainga ia mai tala noa sao ia ave sao ia la muta upu na ngalu le o la tau tulanga pe ona ia ile nga falo ano ale ata uma fa fo me sama ma lo voi fa kai ke le wa mai ke le wa pa ia i ku ia wa o le ke lo kako ele lo fa nga lo official o se official ese le ka ua era nga fa ka wa inga langa ngo fa nga ngi usila le official le ombudsman le por kasiva i vaongo
ngau fa ngai ngai ia o fo kwanga fo ia fo ngai fa pure fo ma ko ku nga kai mi le fiong fo ia kangalo ia langi David Langi ia ngo walu fa mai ke fa ngai ombudsman yo fo nga fa ka uro ngani ngai me ai ngo fa ngai ese le malo si fo io le pao le ombudsman em fai onga ia fa sa se mea mo leva ngo ka fiu kuri ma fiu e kau fai fe kongia ilea o ka le po fe ka ke alu ai inga le ngo le ombudsman ai ngo ma ngel le ombudsman o ba ku ngai lua cases la ka mai ngo ba inga ave le ombudsman ka luai ele le nga fai i la mai kau ele le nga fai nga makar ngai mai sa ka disia so ile discuss your case ia le foi case la ka mai o le I think o le ko finge a lise nga lu for ombudsman ele i ngo vai pe ele i au ele i gese so so ke le mo mai i ai o lewo vai wa kofi ele fionga ya vui o ko inga anga vale le lava nge se fa ma singo a mese o le bang singi ko fa fam singo o i ka ke sul fai ai i se me o ka ko fiu fai ele isi so so nge mo mai ai ia o ke fa kaila ia wai ole wa fa kulanga le lei ma le wa ise kanka le lei e ma fai o nga fa nga yo ia le official le ma ia o nga ka ko kangaka wa le sia nga fa ise official e lope pe fa fenga fai ma le lo kanka pe fa fenga fa nga mo din fa mauni sa nanga le siliao na taua ia ole peano vai ato ia ole utu to tasi fai unga wo umal te mel fam sinonga sa mo ila pasa tu tasi na fai unga ia level te mi e a foi ai ni fai unga e a fia umai langona a finangalo nisi o fam sino ia ina ia ile tulanga voi le e mausali maua ia au ia nga o ia ono na wing ele tau mate ona tu ia ile ato toa le se lau limas fu pasenge ole a fo ole finanga le pente fa atu langa ole to ina vai atu la vale sua favui le anga sa fai ile feelinga afa ale la lolangi no winga e tele atu si le fio vui metau international law ai lo se sia ngaka o ye kongo le tunu lo wata tunu ngana ko sa involve kongo ole a fo yo le United Nation al tulanga mela bale ole ya tau ai me se lo fo yo ya pelang ka le la fa tino i and I'm sure ke le la valonga longa au nga male tali mai ile i fa at fita uli ole balu le tunu ai me se fo ila e ole ai alu ita wina I fo inisio mtanga wenga tetas e ile afyanga I tulanga pe ona e ole vai ngala vale la ngol kan ko ngala vale ole fionga ia bui ole aya o ia ole aya o ia tau ai o ia ona ole fatinonga le sa o mami tonu no fatinoi ya tatou tafsia yoi e lava se fai vai au no se mau ai tatou manatu ia afua I ona ngava pe ano fai atu salo asu e ala stanga tai silio na te lelo na sila fia le international law vui Clarence ya ile ngang fala ya mau so ko wa kai mi wa manga mi ai ya mai se ya me lo kupu mai oi ki ka ko ka mai ngoi Vietnam o ke le no foi pula que salo ka foi ngai ngoi foi ia se so sangi ile ke ngi fam singonga ngi se la mo ka usanga o fai fam singonga pe maka a ko foi se nga ia foi sao mo sangi so sangi le foi ku mo ke mi ngai bui ya ai o le sa fa ka sa testa ko po sa urunga se fa ka break le on ka to le ka oro ka isu la ka o faleaka la ka o lo li o wa be ku mai fam singonga ya ka au umile kiki I sa faka
Whamole lava le atawa, ia whatalo whatu fo ilo fionga vui. Ia whatulo tu fo Samoa lo to whafonga malatapu ing mamalu le itulau le fiafi. So se pito le kolopelo e maua mai ne whasalong e whatalo whatu. Ina nganga tumu le whaloalo. Whatalo whatu i lua fionga, lo sunga le atawa whape fo ilo fionga vui. Ngā le tuawhia whapopo atu ai totele i o le malolonga. Ngā le tuawhia whapopo atu i le toto mata upule, toto mata upu mōmua. Ia le fionga ia vui Clarence Nelson i langa whatotonga le asonga le la. One of the first issues raised by the new ombudsman wasn't a government policy, but it was the misuse of social media. Ia o lo whafsili lo sunga le atau whapefo i lo fionga vui. Why do you think he chose this as one of his public first messages? O le isi lo lenga mai le langa kaukalanga ni whengei anae sa pea sa kau mafai kiki ia le fionga ia vui i social media. A misa kau whaleanga le wa ia le whainga wale se pa pui kau whaleanga le wa ngai wa ka kalmalo ma mangisi o ka kau olo o le kungu. Wale se kwa o le kau whaleanga social media. Se kau whaleanga le kalango le isu. Al mele ka popole ia la fionga ia vui a penga foi la fonga vui. O le kau whaleanga voi le wa mo kwa fulia whaleanga me ki ngai le se me pelo ai fai la. Mangai le fa manga kule wa mai vui. Yo modim fa mauni o le upumonia. Mai ane fa fonga mai le tunu mal tapo inga ale awa sina o le tatu tunu me se foi o fai fe au. O le vaenga silia leo ona le. O le tau whaaleanga, la umai ei malenga o sa, la umai ei malenga ngana masoa, la umai ei ma meo a fo i o le a fianga o le a fo i o le tamari anga o tangata. Le kau whaaleanga langa peanga waku, o le social media, o le taua ina i mafai o na faʻasoa ai, I langona ma mafaufaunga o mata upu e au ngā moleanga I luma because tatou umalawa ele ai ase isi tonu ma atotoa but then o le au mai o se mata upu e seisi o na debate la lea I le nganga ma le nganga sao ai lo le fa nga ina o le a fo le ngana le ia o le baenga le na se baenga la na taua la e te baenga le na sau noa ia le fionga ia anai le fionga fo I le ngā fatasi se o ai te au baba ia tulo I tangata o le fast e a fo ie le sau le ngana la ia mo kwa yo ingo la vai e ta umai e pola la fo I le ta mai o le tangata la au mai a faina tele I loa mo moli lana mata upu I langona o tangata. E uian kako le fia, kako ke le fia, fa penga fo I kako le si ku le fia fo I a kako. A kalangoa mai a tangata le si tu a talang no sao mai a I le issue le ai e a fo I. Ana ia, a le sail na fa inga mea. E I loa le auro I le afi. Le faʻasoa ingo langona. Ai le ole a maka saulo lava malengana le tai na manea. Salo I kongu ale ai e sa ngo e le fionga le na Moatoga le fionga le ombudsman o le fa'ao nga se ina o le social media le nga le po la le ata mai o tangata ia e a fo e fai mai le ngona nei ma o mai ia upu masoa e ka umai a fo le ingo la ko fai ai vai angel fa fonga mai samo vale angi fai ai ola o ai ele anga afai e ngiala ko fanga u fua la le na mena ele alta la noa mai I meo issues pe na esa no le ata ai wel kan ngo mai nga ko nga me ka ul fa nga se bale fa nga le fai ai al ka ko ami ia le nga fa lo so le so ronga lo fionga vui ia lo sunga le ata o si te mi o fo le loto le po fene so ia tu nga winga va pe nei langa tato sa nga I ma
Ma isi Samoa, ele mafai na tatunga nganga whapena, ele mafai na mata se saunga o sisi, a mata i le laulo vavale. O le mea lava le na o i me tātou toto la iti a toto tala noa, i a tala noa ma le whaaloalo. O fwoi lai tātou tustu singa, e se te mi se mo e ti ngā vonga le mata ngā o isi tustu singa, o fwoi le au lango tātou la vele fast, whapena fwoi le au lango le HRPP, ma lisi fwoi pati. Pea tātou ni Samoa, pea tātou i le ia o ina tātou bātua, whapea fwoi fefe au o e kāli e sia ese, no tātou feola mai ei. Mo i lau. E lau kau mai kau fulele le i sangoanga a vui. Ai masi ale uma mafa le social media. E kai mfunga nge waka manga o ai ave sisi i kula fongo ai whainga kangi mi o leo whai kangi o whamsingonga. Ai i lora ngonga fwele pe kasi ngei baanga whainga kako surfai ai. Surfai ai. I mukanga ruenga nge surfainga. I koe ngā isu whapenge. Lo fionga vuinga o ngā maole ke minga o whaikau i lo, I think it was your opinion fact, sa tu uluna lo apio fōringa. Manga ia le tustu singa. Pe toi titi a whape ngā le, you know, if we go back to the mene, lai telinga, I lova aina no taita, my own personal opinion. I feel like wo whātālonga I whaifenga le whamasingonga I meo defamation. Yes. Mea toa atu tuli whamasingonga. You know, pe what is the purpose? Ia, a whapea lai toma whai tu tātou I whaaleo ni manatu. Whaaleo opinions, point of views. Is that a defamation in itself? If it's not commentary what do you call it again? Commentary politics, political commentary. Yeah. E re whaasana tūlanga. But matalona obviously se e lisi tū po sisi fo I ia vaenga. And then where do we draw the line in that? I think ola tustu singa le na avatu. Ona ole tūlanga I la uwa ai ile a fo ile pe se fia fianga. Pe ua avea mausa ole vaenga whaapufai le HRPP. Lo lato la umaya ole whaia kwa ole a case. Whaia ina lanto o whai le petition. Ai lenga ua wakua uma evidence. Ole mena tupu I lau case. Sa ua batua fo ile lo ia sa ufa ngaina. That's another evidence. Sa ua batua ia le a fo ia le ele fa masino na fo ina fa na fa fo ina le ma fa masino nga mali minsta le HRPP. Ia ole fionga ile ia voi Clarence. Ai ole taua ole mena o tu si ai le tustu singa lea. Ona olo o iai ine ingalo olo o iai ile loia sili le mano si anga leanga ole mano si anga lea lana uta uai fo ile fionga ya misafoni because o ia nga avea le faukuanga anga ile sa avea maloia sili le kaimile nga inga ia faao nga loa ia le fionga la lea taula papa fo ile la tu o ia na loia sili le kai milaga lea la ua kolopo ngei la le mafa msingonga male kolopo le aso sfulu male hiva o ke manga kuala le aso sfulu male hiva o aperila ile lua afe male ono ai umane ua poloka loa ile malo si anga lea o le loia sili o ila pe o se o le anganga lato o le tusia ole afo le tusinga lea ina ia avea o se afo o se tualalo se tualalo there is law there male malo si anga le nai ai o le loia sili onga o le afo o kulanga lea o le a fa pe a fa ngai fai ai pe ngai fa masingonga o lo mangai petition o lo winga e au inga ku ai le fa kingonga nga luenga le malo that's a whole idea ya e pela ngo va ko ia ole tustu singa pe ona eta ua le ai le o se tustu singa fa leanga al tustu singa o watu ai ia
mau tutu ia ole lo ia sa o whaongaina ole sa avea ma whaamasingo sa mua ai Kongo o New Zealand le fionga ya e au semi e pati ola lo ia lena le lau ke ku wai lua lalo TBC lona wia to be continue o ngai ke le lava le whaamtalanga o le mea ngei se ia wala ile mea nga ile e koe ka ua kua ia nga isi fo i sui o le HRPP lea o ke le ingala kou lafo mai a upu fo ile lea nga i lo ngei vai ia ka ua kua la ia a whapela whapenga o le ngawinga langa leo kele i o le kaiminga nga fo inga mako whiloa iai ma moli mai ia le kofi lea o ke kau a veinga ia anyway se i o ku nga kaimilanga le mani e koe kusi o le mea o la ufa mka ia ile nga whalol e nga ia le article lo fionga vui and ia kia fui ke lo fui ale atoa o toenga opinion pieces nga to point of views nga viewpoints nga e tatau ele tau maula loinga fu whamasingonga le integrity o le whamasingonga i toenga tusi whapena anga e whai tau iei you know, if you look at it it's a very well written piece tato foi mele i mana ia foi lisi saunoanga le fionga le ombudsman le nga whaapea mai e sao le saunoanga le fionga le palmia o le ele le winga o le nei officer na o to telefo tato e te pele na mau to le saunoanga le sunga le ato o to tele tato ele i lo pele le winga le officer la foi le winga le nei le ngo le ombudsman a fasa mo le ombudsman o le officer sulfai ia o inga sulfai le officer le so you know ma na yo le mere sa fa le la taio panga e foi le songonga le fionga le Famasino well no longer a judge but former judge Clarence Nelson malo sel tau ni vaenga le la wa mata me ai le ilona fa unga lan fa tautonga ya le wana moli mai lona winga e makua i ka malo le mengi o tu fa le le ngai tilele afianga ya afia ile la ngona o tanga ya afia isi tu tino o le olanga o tanga tai pe o na matua o na uso tua fa fine po tua ngani mai se o fa na o ainga o nu mafia lenga falo Maro, whaskai wa te masalo kansia leo wa yaku manga ia mai kula mai ia vui malanga whakulanganga me se foi le lango lengo wa ki ngala. Ia masalo la makanga fou le o le whaonga kauingo le ofisa male mala asi le fia foi ka me e fai mo iei mai ese mai mengi ka fikuli leo ka fikuli I whamsingo. Ia ala ka kur ka malolonga vui o ka merele faʻasoa ka isu ngefiafi. Mo le whaongaina o le talo for voucher. www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga I te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhanau tuai le ta vale le ngata whaulea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausi eino whale, mo te malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau o na o omilea. O na whiriwhiri leo le whaoloa ma le nu o lo iai le nei whaoloa.
Mautinoa ua sa o le leile fa o loa manu. Filifili leo fa yo le talo fa vauta te fia fa tawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava ile lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Maritua, fa tu mo fa mo ngai pe yo lo swafa antoa emaili po se numero le telefoni e mai so le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, fa tu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo fatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau fatau. O le temi la vai mai ai lau fatau, o le a fiti se fa ai lo ainga i Samoa, e ala i se te autostusia i le telefoni po le email. E fa mautu wai le fatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo fa voucher. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, yeah. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Ia, kako koe whaoauru kako po kalama ia maswel koko whakas mai, maro lava le ka poi mai, ia maro fo ilong sai mai si kau whainga ia mako maro longa le kiki ia, on kako a ngai lola ia le kako issues o nge fiafi. Voi, ole isi mua, ole a kako karangoa le isi mua, mangula e kam whai mai ia whakas mea voi. Ole a kako a ngai i whaleaka. O le so,
mo whaelo mai ai. Wa kāpungia ia le ofisa o le whonga whaavai, a whare aka lua. Mai walo ia le kāpunginga mai la solu se furu, ai wa sifi ngei i le whare aonga vailoa. E koe a makai ia ngā luenga le solu fulfiku. Ia a kongo o le kāpunginga ngā o ke leo mamalama po ame waringa sifi. Ai o le whonga whaavai ngei. O skasi o whonga whaavai ngā mua rawa whai le kaiminga nga kakala inge i mea o polo keki. One of the o skasi o whonga whaavai ngā mua kalanga. Lufu kasi afe lea ngō whaalongo sa whai le whale lea. O whaaruango aru Samoa, mo wafe kongo le whale lea, o ke kiro po elai kongo. Ele ingisi kongo ke miuma ngō wafe ele ingisi kongo le whale lea. O ke lo loinga la po le whawhewhenga whao ngā le whale lea ma le ofisa lea. Po le mea i inka ka ngofu kou mau, po le mea ngar whako le whale pele. Le lau ka umange o kāpungia. O kāpungia. Mai o sifi ngofuanga e whaiai. Ele o maia se kongo po kāpungia alo ia mao, kou mau. Po kāpungia mo se kaimile kou mau. Ai o se fale wa ke le se kuper whonga whaavai walwai. O le kau maua mai kala le observer. Pea whai e moi, pea whai fo i o whange o ami o kongu kala muspepa le. Kero kai mi kau le whakoko inga. A kala le observer whapea fo ingei e maa fua mai. I le ai o ngi kupe nga maua. Mo meo koko inga o pili kame kia aonga. Ie ma le one government grant. E a fia mai pe fo ringa mai walang ka pungi o mea nga. Ia mangkua fo i ole whonga whaavai. Ole whonga whaavai mo le poro keki. Ole ngumera kasi lava ngā lenga whai whonga whaavai. O poro keki. O poro keki se 5 milionga. 5 milionga mo riskau sanga ma se 4 milionga o le ngofo inga ngei. Longo wingara. E le kakau ang kāpungia. E mo kware kakau ang kāpungia. Ai mangkua fo. Ole a kingu. Le foi pule o le whale akalua. O ia, o le sosoangi i le kai whongo. Ia, kau ka kou ko tia. Ia pe kau foi la kou le whongo le pi, o le eimari pi. Ai, pe ko tia pe le ai. O le mkwa ke le lava o longa sao. E ka kau wai o nga ngalue, ma ba ai whae lei, ia ngofuanga ngei. Wa whai ma ngofuanga o le whongo whaavai. Inga ia mafai o ngā kua kui ele ku malo. Ele ngā kain kua kui ele ku malo. Au ngā e alu e whange e faʻasoa soa ai e la kofinga ngalo. Maawala. E whanele ele ku malo. O le lau a mai ngeile. O le lau a mai ngeile le whange le mafua anga. O le kāpunginga. Asa wai kala o kupe o le o pile kome kia onga. Ele I whaia le whane lea ma le whong whaavai lea. Ele I wha moinga le pili kome kia aonga, e mo I ka ua. O ke lewe sengar ka ua le pili, le whainga o pili kome kia aonga. Ai lo le au kūlea ngā leinga whai le whale lea. O ke le loinga la le whale po o kukulu, po le mea o lisi, po le mea o koe, o le ala koe ngā whainga walanga leo leo maua se si sa whainga ngā maise kala lea walenga, ngā uimelia ngā lai, ia ngō tekstanga ke ropo fa nga pere le Facebook le kingu masangi ma feo e ya so ai sa masangi mako e pe ma o poloka o le kingu ai pole ala le kulanga e ma fai on ka ko kirkiro pe le ale kulanga wale en kapungi le fonga fa vai le fale le fonga fa vai a ko foi mangisi fonga fa vai o lo ka ma fa ko nga me o le mo ko pe ka mi kia onga ai kapungi fo le official fonga fa vai. Ia mangkua fo ia fia me. O ia sa ko tia ele whonga a whange ia loko whanga. Inga ua fuli ia whange ia fia me ma whai kara ngai I le whainga malo ma le whonga whawai. Ngai me le kusi e whaake ai.
O lo ke kilo ku ia funga ngel ka upule ia le kingu. Ke lo pa mo rin ko fa ke le kingu. Wa voi o le sa awe le chapipi. Sa awe le chapipi sa fa le ku fu le lango lango le chapipi. Il fa msingonga le fa ka ngele yu. O fa msingonga le wa lua song fa ye. A lo sa va di suluasi sukasi suluaso. Eli ambai ala se fa unga fa msingo. Il funga fa msingonga le ne lua song fa ye ale la se fulu so fa ka le unga fa msingonga. Ile kangi fo ile ale chapipi. Ile le kofi ngola ko e fai mo. Mo ke kai fongo. Ya, ama ko le for kai fongo nga ko lima la ko. Kuso o le kai fongo nga le ave la ko kangi o fa pe o le kofia o kula epa ma limongi fongo ma fonkoe ma ia ma sa mau. Paunga ka kai kofia inga. Ala lava sa yai ia sui. Ale chapipi. Nga ngofo le lei. Sa ngofo le lei. O ke le lopo o wha akau le whunga le whare le pele ai. Ai masalo o se kaimi laka mai. Ai li umar kako pokalam. O koe mo okse skala i mka upule. Onga o le whako a oso mai ngei. I le kaimi ni ngei. Ai ia kia ulawa ia o ke le o malama o le kokongu le whaipule. O le ia i le kingu o kongo o le whongo whaavae. Ai fōringa mai pe umalawa o le mele le angai kasi ngai mele ale nga whi ngau pele le whunga le fast. Inga ia ko fia i la ko e lango inga le prokeki. Ma lango inga mka upungi. Awa le whinga la le. A whapenge i la le lau kako vai ngai i vaenga inga kofi. Oai. Nenga kofi ia fia me. Lai men kupu. O maenga e le ngakele lango inga. E mga oai e ku ese mai langa loa fai kio mai ili fong whaavai. Le foi la wale mai a le kingu wale kingu le skanka le sa kofi. Ia leo kofi. Ia le foi la fōringa mai. O kofi aru awe langa ku o ke e li chapipi. Ia kia ua kau foi o kuri a kingu. Pe foi o kuri kia i fia me. O ngā lau ke le lango inga pro keki. Mai o la konge la whainga kai. Whainga kai o ngā whai fufuanga ale malo. Ili pro keki lea. A ese kako whamangi whamai. Ia wale in kupe. Lai kere kupe. O mkwa kere a kupe. Ale lawe le ienge. O kau whikanga o i la kou. Le whaaleanga mea i kongo pro keki ngei. O lea kola i kiki a la kou. Loke vai aku lea. O lea whanga e kāna lua whakasi man whainga malo. Ke vai aku le ia le whaipule vai monga wha. O le whai kau whiorolo mai ia whaipule whanga vai monga lua. Ia ko ia vai monga kolo ma sa whaka o lewa o ese ia whaipule wakasi ngā whaipule ngai kaimilea sa kam whai e whakulai mai ia le. Ia mga upulea. Ai koe wako se update o le kulanga li umar kako pokalama. Ia, sa lele lo saunga lo sunga le atoa. Te peo lo saunga. Ia, lo whafasiri lava pe o taponia le whale pe o relocate. The most important question, has the closure of the building stopped the services or has the office simply been relocated? O te lau voele whengtau na whea tu se tali mo tu te mine langa lele i sau se whasalonga me le whaavai whalata lua. So it's really hard over the article there, so some observer. It doesn't really give a very clear answer as to why it's been relocated or why it's being closed. The article confirms that the office has moved to Vailoa Primary School and the residents can continue accessing the services Amate Fulea Solushufi to Ulai, which is tomorrow. Mm. So I don't think it's necessarily saying that it's closed. But I think it's just a relocation. E te pela lo saunoanga lo sunga le atua o le alma fuanga aia. Because o lena e mau te saunoanga whape sa ile se lengi sa involve ile whainga ni whale. Ia, o le kau maua mai le skasio update whape o
o lo ko le fale lunga le fangua ka malo mga ka malo fa ka lunga fangua ai se me nga lenga fa le fale lunga le fangua ai le fa ka mo ku le fangua pe a fa le fa ka le fangua se me nga le fa ka le fangua ave more option le fa ka le fangua o ngo le ku le fale lunga yeah And these were some of the beginning issues. If you recall, le matanga o le whaingo plokeki. O le sa ilingo whangua whakuia o fiso whang whawai. If you recall as well, some of them, they leased the building. Some of them, they used their own land pertaining to their families. But o le sa onganga, you know, if that is correct and if that information is factual, yeah, o elau, you know, pule lavala tangata o ngā le whanua. Yeah, I mean, o koinga o whare konge walanga le whako a fia kausanga le whako a wha pe lima o ka lima kausanga karu o ngā iei ai kupu mele. Sa kau o ngā ese wa ai mamao fo le le whangua ngei. Ia ma le, ma se option fo I e abe mua le avongo e whakau e whango whawai le. E se vai ngol whangua po le whangua a kua fo. Ai e le kia le mea le kau mauaku whapeo le whangua ka maro whakau whangua ka maro ia. Whawhewhela le whale lenga whaingi. Whakau la ka maro le whale lea le whang whawai po la kulanga le wai. Kasi ngai issues hoi ngai le ka umai ai le vai ke le foi o le whaipule kai minga whaingi mea ma le mauku. Le mauku o me whai ele whang whawai le. A whunga whaleaka. O ka whanga o so vole le whamuamua whai whang whawai me whapenga ai le whamauku. Whamauku le whangua ma le lisi ma le long term lease. Ma ka ulia le kula mai. Ia le whainga maro. O le kilo le. O le kilo le sifu kausanga, sulima kausanga, lusu kausanga. E pe o korsu kausanga. Ia ae o whai koe ngā lisi whapenge pe a whai e sao le. Ma ke longa fwoi le kau fwoi ngā mai kausao le. Le mau le a mai. E se anga renga whai. O mo kua vai kele ia wa o kaimi lea o whunga me o le kingu le maro si mai kongo le. O kako fast ma le whainga o le polo kekingi. A leo whale kong, o le la wha solo, o whale kong mua le lewa le mai. O le whongo, whale o official whong whaabaya a whaleaka. A tonu lavo o le songa uma me uma. A whaapela I tu maroi e le e nuu ia po whale ata mua, whale ata lua, whale ata tolu. Le mawhaina, for example, whaatau se whanua. Langa mantua fo I le atou e losa la wafe le tupe a mata le sa watu e whawai whale, whape fo I le, I think, refurbishing na. O le whono whaawai, o le whale le whono whaawai. Maybe it's a lesson learned for mo I tu maro ia. E mawhaina lato whatau se whanua, I think that the cost of actual land is around about the 100K to 200K mark. Because a whape fo I la voi sisi, you know, e tatu le loa le la lunga le lumanai. A whape tu mau pele fast, pe sui me fo sisi pati fo. But at least there is a council property or a property that is, you know, that belongs to the whono whaawai, that belongs to the district council, that they can use without having to be worried about someone's personal effect or a party's personal effect. So, manatu vai na I lo faʻasoa lo sunga le atou. Yeah, malo lau, a pe se whangonga sidi, se whangonga fole le vai aku nge me o kupu mai. Ia al whale ele ke le se whale. Even a quarter acre, whai o ngā whai o le se whai ngā whai le e lakalaka ke le whale I pisingi si epo, me ngai kua aku. O pengi mea whaingi uka awe whafo, e ke rapo poianga le ngawhanga lea. Ia, mo le tō tele lo whaafsili mei mo le awhionga ia vui, ia alo tō sa ili atu pese, wo moto le link le ropo pe le telefoni le to ina. Buia. Buia, koe mo koe so kai mai wo le loaku e ma ke ropo wo le anga le vanga le connection le menga ke ia.
ko me fa le ko ngalo ave lo spare battery mo la mo vui fa kasi mai ole fa o per ka ko faʻasoa ia masalo ai wa ma er kai mingi ba nga ko ingi si me ko so mai li mo ka ko kalama ia fa mo le ai o fa ngonga kele nga o ke ofo le ia o ko ia fu i kai fongo langa nga fo e lo sunga le kingu o leva nga fa fe ngai mo ngem ka o e sa e le amakanga o fonga ngole polokeki o e sa ka la mua o e sa fa yo manga ngem o kai muli e ku pu me fa pe ya o le polenga nga le ka fa ya ku le ka ko fa nga ba lo le fast si vai po i como ka kai fa ko venga ko fa ya mengi ka le commitment ka le lofa o ka lango o ka fai de mea fai am fai ia o fa ko le so ka fai mai ia o ma ko ia la kwa ngofo e le ma ko me fai wa pu le fas la ko ia o kala nga ale kangaka e vai kere nga fa palanga wa fai e lunga ngo fa rongo ia de fa ko kala ngo fa rongo fa lo kala nga o se kala mo kwa vai kele ka mai lo vai lo fa pe mai ke le fainga fai se me la ngala ka el fast il me ale fai so o coachia o ki coachia kupu mo se me ia sitting nga manga ia lo fa kuanga langa o ka le manga ia sa e minska sa e la makanga sa e ka pupulinga ngi mea sa e le aka le fa aka ingo o funga ngol prokeki ya la ku ngai fa mai ele funga fa se me langa la ka il fast ana me nga pa la ya o le nga ia va nga langa ko kere fa ka lo ai nga ngofo fa la ka lua ko ke fa sa nga ia le ofisa ma le si va nga ma ko ai nga ya ka ke la ku ke mika pa ka fa ku nga ka ku la ku mo le officer fa le o funga le o fong fa vai a ka la ku ko ngo fiu a kilo lengis ya ra ka ko wa nga i ka ko va nga ngo luo mo ka ko ka pu ngo luo o le funga o le ka la nga ku o James Arthur ia mo Fred Papali lea nga ka fia ma loka e falo leo i mori anga e korse fulu e ala mai i kupe lea sa ka fia e far kupe a Samoa i lako accounts masalo po o savali ngele masinga mo ang kupu pea karu onga ka fia la uangi onga suenga makaria foi o James Arthur o onanga le fingele una lei car rentals e fai ngā ngai Fred Papali e fai ngā ngai kama ia ngā o kupu mai o i Vietnam fai ngā ngai marisi au senga leo ke le lopo feme o fai au senga ia ko onua lesi o le fōlinga mai e fai u Vietnam o lesi e ilonga fai mai ngā fai Amerika ai pe kau fōlinga mai e ilonga i ko i Thailand o le nga po fer ko onua le o leo ngā kako whaanongolongo lawa i kala e lauri ia Samoa ia ngā loka. Mau kako le lopo o wheo i whar ka vale lea, o wheo i ka vale, o ai lai ke ua, o whea lai ke uai. Awa a whapea wa loka ko lua leia, o ngā mga upu leia e soka inga Vietnam. Wa kaunga loka uma mga vale. Wa kaunga soa uma ka vale, loka uma, ka awhi uma. O le whingaunga lenga whai vaso len kengi. Nga whinga waile lo i a whinge i a James Arthur, ia le sunga fo i a Lemsio. Ia ma le sunga i a Sefo, sa whinga sa whaimolo i a Fred, Papari. E kakala e kua i a ko lua le i a whakarkaria so la whamsingonga. O nga illa mga ko whinge e le aise se risk o le sosola e sem Samoa. Sa kwa ke e foi lalo ia o lo ke engal ka pure o ke le lola wa ranga le mo fiu su po le lo ia le ke wa ka wa nga lo ia le ka sa se lo ia se si mai le
mai le whange mai le loia sili, le official loia sili, walanga mka upo le malo, mka upo le la vefer kupe a Samoa me whapenga. Ai a whai foila o se loia mai le ofisa o le loia sili. Ia le fo ia o ke wako le ku se fo mo Fred Papadi. A se fo loia mai le official loia sili. Ai o lea ua kakala i kua. O lea ua kakala i kua ia ko lua lea. Inga ua malie le loia. Ai le ku kangi. E kakala i kua. Ma paula le mele kau mau aku le ilmka upu le. Onga le sa kangi ia le sa whaifam karanga loia le misio. O langa client po James Atua. E mawar ngasi moe. Kakawele le moe a maanga kongu wale kau fam kala ngasi ia ko mamlam. Le wat fi ngonga loia. E maua ia James ngasi le ngasi moe. Ko nga me fo le a maanga vai kongu. Fiu fa kali praka me ko sa fa la maanga. O le la pi e fo le mka upu le. Ai pe fo linga mai pe fo le ka kala i kua ia ko lua le wa paunga le mafu anga kakau. E kau nga ve kua. Ia le langa ave kua fo ma Fred Pali la ko ia. Ai o le la ave kua fa karkaleli la famsingonga. Ma le aso e koe o mpainga koe mai le fale famsingo. Inga ia fa wau ia susuenga. O le mka upu lea ngamaliu mai e ia. Skamba le ngamaliu mai Vietnam. Ia marko lua le ngawa koe whakaungu mka upu. E le whaingo fie i lau ai le mka upu lea. Onga o lea o le li lea o James o ia anga le una lei. Ka rentos le whainga runga mai lako. Le kupot wha rave lea. Ia o kaimi muni nga mawari kala mai le kakukai. O lo iai ia soka inga malo. O lo iai soka inga malo. Ia soka inga lo ia. Soka inga leo. Soka inga kungu. Mai o ngā mea umalawa. O lo whaipea. Ia makau ia fwere whapea ngā Samoa le involve vai Australia. Ia whapea fwere ia Vietnam. Ai ngā paule mea fwere le orkama leo o James Atua e passport Usila. Ia msala fwere passport Samoa. Ai o pōlenga ngā le sa iai. Inga ia kei ua koe su aku ua mai se vaa lalo pe wo se vaa kukuila o te si mea pe moa ngisi passport mwhainga o ese. Ia po la lawa kulanga mwhai ei o ngā ese le mwhai ei o ngā le mwhai o ngā puipuia. Le ngofo mora kai mera whapsingonga. Ia kalsia le la aku le whakokuanga fo ia i lo ia sa whinga winga le mga upu. Ia ema se fo le official leo ma kukunga i kai mea saingi ai. Maso saingi ai. Ia ma ave umala ko kusfolau ma kusi mwhai o ngā whia e ma saunga le mula ko ngofo i Samoa. Ia ma whai fo i langa ngase leo le whinga kau mamere o le moe kangunu. O le pero fōringa ngā o winga ngā ngase le ngō vai koe mo whai kau ai. E le masingi voi le whao ngā inga ia mafai o ngā moe. Ia mafai o ngā maanga wainga le. Ia le pō a koa, ia a wainga i whainga longa soifua. O masingi la ngā le whasafi ngau le loia fwoi le leipea waku masingi ngai o whalpui whao ngā ai. Ia ai le rau kala kua, ia ke le rapo po mwhainga mai kua le masingi po le mwhainga whai kua ia ai. Kako kāri o leo whai kua le ka upu lea. Maro le atua, nara tue whapopo to e lau sau le tato update. Fa mole peronisa ka whainito tu tasi pelunga le tato graphic ngali. Ia a whapea te whia whaitau le full story na ua maulunga le Samoa Global, Samoa Global News. Ngai talking points la iti le wale tato a fiafi. The court has granted bail, but the case is far from over. The bail is a legal right that may be granted under appropriate conditions and is not a finding of innocence. So
based on the report, based for the article may le Samoa Global. The key reason for the prosecution no longer opposing the bail, once the prosecution withdrew its objection, the court imposed strict conditions to ensure, 1, that the defendants remain in Samoa. 2, they live at approved addresses. 3, they report to the police twice a week. 4, they do not contact prosecution witnesses. And 5, they do not commit further offenses. Granting bail does not indicate innocence or guilt. It simply means that the court is satisfied they can remain at liberty under the conditions while awaiting trial. The Vietnam connection, le connection in Vietnam, the report also notes that the 2 defendants are connected to the Unalei rental cars. The 2 young Samoan men facing trial in Vietnam previously worked for that company. Another staff member allegedly drove them to the airport before they departed. These are background facts contained in the report. They are not by themselves evidence that James Atua or Fred Papali'i were involved in alleged offenses in Vietnam, whether any connection is legally relevant, but will be determined through the court. What's the update ngamele Samoa Global? Thank you so much, Samoa Global, for updating us. Yeah, malo lava. Yeah, le update nga. Masalo, yeah, me kau la mo I la ko foi fa ko ko foi la ko o la ko foi le mkau mo kama ya mas foi o fa ke kalinga la ko fa psingonga ma susuenga foi ro foi pe mo kingo la lo foi susuenga e le se me ga me fa pe fa ka California le se me foi ya ka ko kali ya masalo por masinga fo ya o mo se kala fa popo ma se kala fia ya ma se kala foi eu foi eu ngofo malama le ku ilmka opule ole mka opule le sim ka opule la ka ko nga ilmka opule ya sa faka ol pokala mun bulisa sa o kong ma ilmka opule ele ilava ia le malama a me se foi o se mafu anga I kua mo fa ko ngali ka ngele lewa fa sanga ya tuya Masa mo fa pe foi le leongo morianga ia ka ke le mamla le a le mo mo ngele kaminge mo sa ngele fa mo ko o morianga fa ka il ko foi ngo kupe funga nge sa fa ka se fu mdionga ole ongo a ko la le wo le ka mai ole o morianga fa sanga il ko foi ngo o kupe il kaimi la kala ka fa nga paloka ole ke man kwanga ia le kaimi ko fanga ko pele pola so lua o Iulai. Ai ola se fulu o Iulai le palo ka sa faka. Ai le imalo lo le fongo le palmenge le sa fai faʻasoa ko le fai fongo le palmenge. Na kula ia le ngoma ko fo ia ale vena le fingo fo le minska. O lo ngafa man ka upule. Sa kua lunga mafai ingo ofesiringia e funga le ale le pule kongo le palmenge. Le mka upule o se furu milionga. Sa kua vai lunga ia le fionga le minska ia ale mafai o wa umanga kufa. O lau kufa. Fa pe mal fesiri foi le kufa nga fefa mai. Lau kufa. Lau ma waisi. Ia kia ula. E fai le fongo lea ua kufa le kupe. O longo winga o le whaua winga o le kufanga le kupe lea. E le I amakanga le so lua o Iulai. E o mare so lua Iulai, lai kua uma whaasoro kufanga le kupe. Ai o le mea lea e kauke kurikuri loa I mka upu lea. Le ua amaingei, e kangi le leua. Ai mori mau wai sio eli. Sio eli le sa alfu e whainga pāroka e lalo le fua le japipi le whaianga whasa longa. Ki le fiaru ki le nyonga background ai o sio eli le whakaronga so oa ia kuila epa. Mai e ngai whakaronga ke vai e. E kuku I lava le whesiri lea. Ma le losi o le saua kuila epa. Ni mongi mfonkoe. I le mka upu lea o le ave o whenganga o le whamsingonga, ave le whamsingonga. Onga se furu milionga. Lenga kufa kai mila kalaka le whainga pāroka. Wakula me se fsiri kele lava. Oye, la me la mori e fokuia. O la me akuia nga whai le, I se furu milionga le.
Awa aka ko kikirisi ku. E kaunga kangi a whai umanga molia. Molia malo ngusila. Pe molia le malo Samoa. Pe molia le fonga whawai. Ai le kaunga molia fua ia kuyala ko le sima kuyanga whai. Mako le whai ngō sau kuyala kemi o le whainga paroka. E le aingia nga posters, le aingia nga billboards, le aingia nga whaalauloa, le aisang komiki. Nga ngai kalonga i sa whai lunga o le po kalama mai wapenga sa whai malunga le Facebook. O ke leo mamalama la pe ai se ame wa lenga kangi a kuia. Ai lo kuia kankai kaunkangi e. O mei e kolo kaunkangi e. Kangi a ngusina le wakfuor kupe. Kangi malo Samoa le rising or kupe. Kangi fongo whawai. O la kong ku whaingar kupe pe a whai ua. O whaakanga le malo e o kufar kupe. Ai e mo kwa fsiringia lava le ai se a. Ma le ngwha kukuia kuia le mga upu. O resi vanga e siri o nga le maanga i alwa ia kuni mele. O le e fōringa mai o le tapipi le mkwa i kua lava le faʻasoa le leua. E whare kangi lea. Ne whala koe kula i mai le. Me ianga kupu whale alili. Me ianga kupu lenga sao ngō i ele mi skawa whamsingonga. Kula fonga whabalvalea. O le ngofo o kangaka anga le kumalo, ai kangi aku kangaka i le ngofo e kongo le kumalo, me mua sio eli. Ngofo i savai. Longo lua, e tapipi, e le se lako suinga mo e le whainga paroka. E mo kwa le aia ma se lako suinga mo e whainga paroka. A kongu ngā lako wha moe o kuko kasi leo le tapipi. Pa e le aise se wha kula whangoinga o se sui le tapipi. Le aise e le wha kula whangoinga lako sui le tapipi. Ai mo ki ngoa lava o le kua i. Nanga lenga mai e ka ngaka wha moinga mo kala wha moinga. Mo ko wha whia ka vale a kuila epa ma whangai ma pausingi ma li mongi i whale o le leo ar kaimile ali whai le whainga paroka. Pi whoringa mai la ke le lopo angi lako kalanga whai paun bea o leo ngali pokia mai ka vale na kulu mo whali lea. Le lau kako vai ngei la nga ngau saa le la kako koe o ngei ai. Ia, o ke le lo se whinga ngalo o Samoa. O ke le lo walanga le la whoringa mai. O le aka ko wola vai menge o le whainga pāloka, e maise pāloka le kale whengai. Wa sila, ia kia ui ia kuia, wa kaunga sila, e su e le lewa. Su le lewa, i le whailang kangi a ia, le sanga menga whaia. Ai a whai fo, e whai ka apura e whai inga le lewa. Su le lewa. Su le whai mo kaimi. Su le whai ka upu ia, ma whaalu ele kaimi o le kumalo, whaalu ele le ofisa o whainga pāloka. Whaalu ele kaimi o Samoa, ma kupe Samoa, ma pākiki Samoa. I koe ngā su whavalvalea whapenge, wa ka o ia su whavalvalea. O ngā, e legi mafuanga kau. E mukua lea mangi mafuanga kau. E wheo lolo mga upu lea kupu mai oi. E po whasale anga koru mele ngai mangere. E wheo lolo ngā o le kupe pro kiki. O le kupe maro, o le kupe pro kiki. Al kupe ne. E le se kupe maro, le se kupe whongwhawai, le se kupe pro kiki. Ma o le kupe whatever. Whatever ngai lo wawa. Ma e le ngā sa whakakasi. E le ngā sa whakalua. Ngā kufa e le kupe. La vei ma sa whakakasi. Sa whakakasi ma sa whakalua. E la vei se fuku milionga le. E whawhea la. O ngā ofi ku whanga su milionga pe a whai. E re ngā sa whakalua le vei la. Fui le vei sa whakakasi a kouia. E whai paro ka sa whakalua. E ka whi fua mar kupe mar whamangianga mo sa whakakasi. Ia, o la ngonga ngā. O la ngonga ka kia koe whai ese kako mako a kako kālia ia whamsingonga ma kangi nge whai waleo whauru o mauki ngō o mo whauru kangi. A la kako wawa aipo le ale process. O whea a ngā iai. O le alonga whai unga. A e maise. O le ale sida sida ar whamsingonga. Ka ua fu ngā vaenga. Le ale sida ar whamsingonga.
ia po la fo si la lo ia la ko ia wa ka so nga me ka vo lo ia o ise lo ia prepare fa ngi me ai lo ia ia nga o ke ngi ngi ka lo ia ia fai ma o vai lo vai ka o ko nga am ka po le ko nga ve ia ise me fa ro for ka mi o malo mo ko per malo ele fa me ngi le ngi ko pe le ale e fa ma fa ka ngi fa ro ko kasi le pai election ma fa msi ngonga ka ki se lau le msu wafe se lau le msu wafe a ke le se me alu ka ki lo se lau le msu wafe a la ke ki nga se lau le msu se lau ko se lau le msu wafe o le menga le e ka ki lo ma ka vai ku ia ile kele o vai ko foi ngai pisa mai fa mai ia o fea lai le ingi kupe le ingi fala au le ingi kupe pila le aonga wa umunga ko makamanga uma me uma ko makamanga uma me ele fa pe a le malanga le palmia o mo le ai o lawo umunga ele process o kupe fa nga a ye me le fikau le yo kupe ya fa mai ya Wel kupe a fal mai lenga fingi nga mo para pro ke ke fal mai ele hesi pe ka ke pole fo fa pe o le kupe o le kupe lenga ave le pa ke fal mai e se fo fiku milionga ele au sia ye le menga manga mi e fal mai a se la por ko milionga e fi un fa le su kasi masinga ka kia le si masinga kasi le ko se fa ye supplementary budget po se si pa ke ki fa popo e fa ala vai a se lau var ko milionga nga lava mo ko le fa ka makange ya ka sanga ku per masinga o yulai le amakai ya la fa nga shoki le se lau var ko milionga a ka ko kalango nge ni shoki nga ka ko kalango ka mi nga wo o se furu masinga kalu o faʻasoa pa ke foka ka ile ngi mangaku e fa pe o sioki mas o se kupe lava o se mkanga luenga le kai sioki le kai le sionga masinga fiku baru viva masinga le luma e le kai sioki o le nganga pa ke ki fa popo o le nganga supplement purchase e fai pe afa pe o ke vole ai ai le se mela ka ko pisa fo fa mai volengi vole se kupe fa mela onga volengi se lauri masuka le se lauri masuka le kupe fa se lauri masuka la volengi kupe fa ye le fonga le meio o pilia onga me fa penga volengi kupe fa ile me kele kupe le kai le fa ka kasi masinga kalu onga ku mai le malo mal pa ke ki le pasi ngai ole mo kwa milionga kasi bilionga 1.2 billion e ka ki kongole o kiti ale al malo fa felanga le se kupe le foka ma ka sang fal kupe foka ko kala ngola le lava se kupe pa ka ko ausia se fu masinga awa bave foi iva masinga ale foi ka ko kalo inga leo se kupe lele foko akasin masinga le foko akula mai foi nga malo ma fa nga yel pa ke kilenga pasia nga yo e o malava ele cha pipi yo e kula epa yo e fonko yo e limon yo e la konga la ko kalia inga pa ke ki mal fa runga kupe pa ke ale la fa me o se kupe kele kupe fon fa vai kupe fa mai o le ala vor ko nga mela ye ke fa ko le kelo kupe le ye fa ko kasi masinga le fa ko kasi masinga le ko ki ka sufi ku mas se fufi ku milionga kupe aru masinga kasi a fa ila o fa aru kupe a fa nga sufi ku milionga nga il masinga ngi la ko le milionga mo kupu le ko io se manga kunga ka au ni siaso ka ko mai foi ka ko
karongoa ma mengsim ka fo ia pe whakasi mai a siaka pere ai ia ai fo ko me fo isi a wo rui ma ke ko ruako ia su mengsi ka ko isi fo whainga ko karongoa inga le aso kai au Marola valo sunga le atua ia ali si uruta po kala menia fia filana lo ia la fionga ya voi fa pe voile la fionga vai malaya asiata ia no sino fasi manatu vona le ile poingale ile mata upule ya tu ia a fa pe vonga le o allegations ia la sau mai i petitioners ia fa pe fa tatau nei le mana wanui compensation. Manatu, the communities that are affected by the disasters, they often receive the assistance. Yeah, o te li lola pe whela le tūlanga leo la tama whaila la tui, because you file this petition, you also have to back up with evidence. So ngā aro e se evidence o ngana sa wha pe se tala tuia, a watu tupena, ia e pālota mea tiau. Ole si vaenga no fiatala noi fo ne mata upo ole whalalungia leo le pālota. Rau tato wa aine ne tau sanganta faʻasoa fo le vasolenta. O toi titi o mawa ele whengu mela o pālota o le whamasingonga. I le rua whelu o lima ma le rua whelu o ongo. Talo ele mene o le whalalungia o pālota o whai. I o mawa toso o toi malataimi. Whale ata no, which one is it? Waimonga tolu. Was probably one of the longest ones. Yeah, rau tato o me whea sa whata. I'm hoping tomorrow we will have Voi and also Asiata on. I malusi se stato panel discussion. Il nei lava mataupu because o te loa se mataupu tāua. Ai toto whalonia pele le whamasingonga I tūlanga uma. But e te tau whea tātou un toto ai lau tele le ne mataupu because it's becoming a hindrance. I tō titi a pāloka uma whaini mea. Whaile court case. Su ai mai. But avako voi evidence to titi le lava. Ai toto wawa ai fo le tūlanga I le whionga le li I sui palimia. Yeah, le wole toi sang tō whinga. And those are the things o ngale ele le nofa malama o tato tunu. Because a whape se aunga o ne pakalame ele nata le longolongo poi li, but also a watu fo ia wha malama anga sao. E whaafengo fie fo tato tangata na malama. Pe asea le alama fo anga nei mea, o le alama fo anga wanga whailea mea. Apa e mo mire consistency. E mo mire consistency me tato courts. Ia whape fo email o maua me ia tato information. Au so whapapotuna ta fiafi le atoa. Malo, nai, malo foi so sangi mai ka vase ruange fiafi, ia mas foi se ka so voi o le whainko e whakasi mai. Ia e morke mngei, ia whasoi foi e maru mo se sina mai Samoa, manguia po ma, no whate kua whamangia mai mo. Oi, ia ka whela ila so kai au. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal,
and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhanau tuai le ta avale le ngata whulea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa mariru. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. O lo ainga I Samoa, mane tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mane tua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Get them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She get them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there,
head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.